Mejuah-juah man bandu kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda. Melinkal pengarapan kami, maka kam kerina lid ibas mejuah-juah. Tetap semangat sebab ema jadi keriahenta kengasupenta gunandalani wari singgo ibreken Tuhan man banta. Ibas paksa enda, mari ras-ras kitar sikap guna bengket kubas perpulungan jabu-jabunta, guna menaken perpulungan jabu-jabuta, rende kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 110 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lengah sidengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Arkiteken lit denga kesempatan kami, guna pulung ngorati kerna katandu. Ibas pengajar rindu, alu kuasa kesahandu si badia. Kemahandupe ibas nuriken kerna katandu, iperlengkapindu dengan ipengasupndu. Bagai perpulungendu singgo sikap dengkeh kenca, antusina dengan terdilo pe pusuhna guna dalan kensa. Reh kami Tuhanku lebih-lebendu, mendo perkuah atendu simbelin, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Markus bindu 5 ayat 21 sekubas ayat 34. Iogekan kami isina nina bagenda. Lawes ka Jesus ngepari danoe, gancase ia ilepar, enterem jelma engkelewuti ia. Sanga Jesus itepi dano edenga, re sekala pengulu rumah pertoton, gelarna Jairus. Sanga idahna Jesus minter isembahna. Mindo ia alu mesek-sek nina, anakku si diberu sakit mekelek. Reh min kam, tamaken tandu kubabona, gelah ola ia mate, tapi gelah malam min. Maka lawes Jesus ras Jairus, enterem jelma ngikutken ia, janah si asa-asaken ndeheri Jesus. Ibas jelma si enterem lid sekala diberu si enggo 10-2 tahun dekahna bluding rusur. Enggo enterem dokter si nambari ia, nggo keri pe duitna, amin bagai pe lalit terakapna. Tapi reh kelekna lalap. Berita karena Yesus nggo ibegina. Maka reh ia ku tengah-tengah jelma si enterem idadapna uis Yesus ipudinari. Sabab nina ibas ukurna. Uisna lah gia ku dadap, tentu malam pinakitku. Kenca idadapna uis Yesus minter igejapna darah ndai nggo ngadi. Minter kape iidah Yesus
maka lit kuasa darat ibas ia nari. Maka itulih kena kempak jelma si enterem janah nungkun nina, iseng dadap wisku, erjabab ajar-ajarna. Ma iidahndu kuga teremna jelma si asa-asaken deherikam. Engkai maka isung kundu, isei sin jemak wisndu. Tapi ipapayo Jesus sekelewetna, ndarami kala si enggo ndadap sandai. Sabab ia teh diberundai kai si enggo jadi man bana, makam biar janah gir-gir ia, idahina Jesus, isembahna terus kunahena, jana ituri kena kerina kai si enggo jadi. Nina Jesus man bana, malam pinakit ndu, perbahan te kaman bangku, mulihlah alu meriah ukur, lanaibo mulihkan pinakit ndu. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhanta Yesus Kristus. Ibas minggu kesehatan nenda. Iajuk kape kita krina erpalaskan ogenta endandai. Gelahna ngidah kuga ergana kesehatan. Sebab siteh makana gunang geluh sehat kerina upaya silakoken alu tujun banci gedang umurta. Tapi perlu siteh makana umur labo kita nentukan sa. Tetap jadi ketetapan Tuhan. Tapi tugas ta kugaan jaga kesehatan tupung lit denga iberikan Tuhan kesempatan man banta guna ngeluhkan kegeluhan ta. Bagi iturikan ibas temanta bas paksa enda dibata erdolat nangdangi mara. Erdolat enda nurikan karena kewibawan dibata. Nurikan makana dibata nge singaturkan kegeluhan manusia. Kuga dibata berwibawa erdolat nangdangi mara. Kaikin mara ibas cakap karo. Mara enda diterjemahkan ku bahasa Indonesia mekapkan cilaka, bencana, petaka, bahaya, sial, simabai kalak kubas kinisran. Maka mekatep nge lit penilaian maka naadi kalak nggo sakit ndekah lamadan yakap merupakan hukuman mahraman bana. Janah kalak si ngondekah sakit makatep kange makalanai bo akapna ia erguna. Sah makabanci turah perukurenna ulina kumate daripada nuh saki. Lanai bolit gunana pegedang-gedang gia pekri-kri arang nari ngengenca. Ulamin pagi sempat erkiteken pinakit enda seh makana si kerajangan anak-anak si kerajangan keluarga antah perejekina keriman bana guna nambarkan pinakit banci bagi turah perukuran kalak si sakit. Makalit ngesi idah megenda ukurna tupung roh pinakit man bana. Lapedah lebih danana pinakit saja banci erbanca megenda ukur. Benih semangat, benih keriahan. Tapi diisenakan ibas pengogen tak endandai, maka sekala diberu si bluding dekahna 12 tahun. Endalabo waktu si gendek ya. 12 tahun gokrina dokter idarami guna nambarisa. Berarti krina segala upaya ngo ilakokan. Di sini nih jay tentu diberu si beluding 12 tahun nenda kalak lit me maka lit duit na ertambar ku dokter ertahun-tahun dekah. Keri duit pinakit pelamadan. Langa di madan ladakam laka ken rega kai pe duit mabage. Sebab man kai kin dia duit adina sakit kita. Tapi makatep ngebagai si terjadi man banta. Si gegehir dahin korbankan kesehatan. Enca kita sakit
pekerikaduit ndai gunar tamar. Tapi di bas konteks pengogen tak enda kepeiken diberu si sakit enda ndai tuhu-tuhu rikutkan aturan undang-undang lanai bo irgai kala sebab yakap nge labo ia erguna ia sendiri pe labo akapna ia meherga si sakit sendiri pe janah pe jumpa raskala sinterem penggo ia mekisat apalagi kak ndu blooding bahasa turun agama kalak Yahudi darhei melkep apalagi diberu si rahbulanna umpamana ya enda dianggap najis ya melkep dia jadi labanci kalak sembarangan dadapsa labanci sembarangan kalak pekena-kena ya jadi ngoka kita sakit lah kargai kalak senta pembui keri ngengken suina peseh suina edakam go 3 kali mesui ma bagi bahkan mungkin pe lalit kesempatan banci jumpa ras kalak sinteram apalagi bengket kubas rumah pertoton enda tentu sada perbeben si berat kal mandi beru si sakit enda dai tapi si ida ia tetap berjuang ibas kini teken Erpengarapan ia ibas kini teken mantukan. Sebab berita karena Yesus guna empepalem kalak si sakit sehman bana pe. Maka tupung kalak enterem guna ngikut-ngikut Yesus. Ia pe ikut muat bagin guna ndeheri Yesus. Janah turah pe iba syukurna. Maka na adiku dadap wis Yesus tentu madan pinakitku. Sebab adin dadap tan Yesus lanai mungkin. Sebab ia sekala guru, rabi. Labo iizinkan kalak pe, kalak si pesakitan reh jumpai Yesus. Tapi lupa kalak sinterem, maka Yesus erdiate man kalak si sakit. Erdiate man kalak si medanggal. Erdiate man kalak si mbalu, bagai pe si musil. Tapi diberu endandai ibas perjuangan na. Ibas surah-surana simbelin. Maka nakini tekenandai mengerbahanca madan pinakitna. Labo ujung baju jubah Yesus kuasa Labo erbahanca madan. Tapi perban ia kapnakin lali kesempatan banci jumpa. Labanci ia idadap Tuhan Yesus erkiteken teremna kala si ngikut-ngikut ia. Tapi pengarap penandai mengerbahanca madani. Kenca idadapna uis Yesus ndai. Minter madan pinakitna ngadi pendarahan ndai. Tapi Yesus hitehna makalit darat kuasa ibasia. Jadi kini teken enda me ibas kalak si sakit enda ndai maba kejuah-juahan kemalemen man bada. Reseh makanina Yesus pe isi kindai sindadap uisku. Ajar-ajar ngatakan sa bagi teremna jelma tahi sindai matuhu kakin dage bagi. Tapi diberu endandai tupung Yesus nungkun minter turah kebiaran kainge karisi jadi aten. Maka isembahna Yesus seh kunahena. Itu rikena pengalamanna. Itu rikena karena pinakitna. Itu rikena karena kini kerinna. Itu rikena pengalaman si turah ibas pusukna kuga ia banci seukurna dadap uis Yesus. Itu rikena maka ngongadi pendarah hendai. Sekala diberu si tuhu-tuhu perpang pemberani. Ndai dakam semangat ia, berjuang ia guna ngelawan pinakitna. Memang endam harus dilakukan ulah putus asa tu punglit pinakit. Mau dakam madingun dekah kita sakit matemgoh hati ita. Si idoi kerinana anak ta, si idoi kade-kadenta, si ingat isi silengandahi kita, si ingat isi lamerkuankan kita, umpamana nambahi pinakit. Tapi diberuen dandai lape sampati kalak berjuang ia. Lalit diturikan di jenda kalak entah keluarga ikut nampati ia dadap wis Yesus ndai.
Tapi ia berjuang. Memang semangat ema kesehatan, keriahan ema kesehatan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Nina Yesus malam pinakit ndu perbante kaman bangku. Mulihlah alu meriah ukur. Janah lanai mulihkan pinakit ndu. Enda arkiteken semangat. Keriahan desken tambar si pepalemkan pinakit. Tambar ngenca tambar. Tapi labo tambar si tuhu-tuhu. Semangat tangelawan pinakit. Maka man kam kekelengan kami, si ikut ibas kebak tinenda. Talit kam genduari sangana sakit. Subuh i rumah bagi pi i rumah sakit. Sakit menahun entah pembaru dengar sakit. Entah pembaru dengar terdeteksi pinakit dosi menurut analisa dokter mungkin kebiaran. Entah pe menurut sinterem kebiaran. Semangatlah. Ula benik ini tekendu, ula arwa tendu. Sebab kegeluhan tak ibas tan Tuhan. Ibas kuasa Tuhan kita banci madan. Ibas semangat talam peturah pinakit si deban. Saat dikulcipen kita, jungut-jungut kita, ngidung-ngidui kita. Kut-kuten kita, turah penakit si deban. Lanai pinakit si ibas daging kulandai ngenca tading. Tapi rehka pinakit ibas daging kulantenda penakit si deban. Makana erdolat di bata ibas marah. Enda pengajuk kita gelah na adilit teman tanggon dekah sakit. Ula katakan hukuman di bata man bana. Sebab arah pinakit pe banci di bata erdahin guna empetangkas kemuliaan. Guna empetangkas kuasana. Gelah kita tetap arah pinakit dai mengandalkan Tuhan. Ngarapkan penampak Tuhan. Saat di mejuah-juah kita maliknya perbagi dina. Adi sehat kita mon dakam lah kasih merga siakap kesehatan epe. Encah kita sakit terpenjara siakap i rumah. Ya isolasi mandiri saja perkitikan COVID mon dakam banci ngebeni ukurta. Apalagi kak ndu menahun kerikasen mau bagi. Kade-kade petang-tang kita sakit ngencan lit reh. Ading gondekah kita sakit simper dia teken capelanai bulit. Mungkin sinungkun capelanai bo. Jadi engko pak sana pe pelayanan diakonia gereja anta. Labo sekali ngenca ibas kunjungan pelayanan tapi guga kita banci andalankan pelayanan kekelengan gelah tambah semangat. Sebab mon dakam kerehen teman pe jadi semangat kaman banta ma bagai. Pertotone kape jadi gegah ta. Maka lu bagai dagi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Man kita si mejuah-juah daging kulanta. Ulamin arkiteken lagunta, arkiteken pengerananta, tambah pinakit teman si sakit, arkiteken belas-belas ta. Bagai peman si sakit, ula kamin belas-belas tepe, rebahan cakalak biar negeri kita. Saling ngekalak si sakit ngisak-ngisak, merawa, mabagai, kai pela teng-teng, dungna go nese-nese sada kalak ngerawat ca. Dape tentu perlu kange ipekena-kena. Ya, janah adik kita si sehat dengar, perlu si jaga kesehatan ta. Maka ulah sempat kita sakit. Memang mon lah pedarami reh ngama bagi. Tapi tetaplah kita erlajar arah kai si ilakoken sekala diberu si 12 tahun dan dai blooding. Bagai pe si ituriken ijenda mekapkan perjuangan Jairus. Ija ikatakan ibas ogenta endandai. Anakna pe sangana sakit. Mindo ia maka anakna banci pe madan arkiteken sakit mekelak. Ipindoken Jairus enda. Gelah anak na banci madan. Bagaimana kepekan perjuangan gelah na banci sehat menjua-jua. Tetap orang tua berjuang guna kesehatan anak-anak. Tetap anak berjuang guna kesehatan orang tua anak. Kerina kita merincuh kerina sehat. Maka suplemen kai pesi pangani gelah sehat. Kuga cara hidup sehat berumur panjang sidalan ken ngekrina. Tapi ulah kita lupa. Kenca berikan Tuhan kesehatan, tanggung jawab kita kesehatan ta. Tupung lika kesempatan kita sakit, si ingat makana labo marah, labo cilaka, labo ukuman, tapi cara Tuhan ngajari kita gelah rembak kita rahasia. Terpuji gelar Tuhan arah kata enda, Tuhan si masu-masu kita, ras kita ertoto. Bapa kami sini surga,
Iendaskan kami anak-anak ndu sisangana sakit, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit, singgo tahun-tahun sakit lengamadan, singgo melalakal dana keri, banci jadi pe keluarga nggo bagi si kurang reh ngulih-ngulih hisa. Tuhan kerina enda kinata si terjadi bas kegeluhan. Lae erbahanca kekelengan kami si sakit putus asa. Tapi min tetap lit semangat naguna berjuang. Tetap lit pengarapenna, tetap lit kini tekena. Tetap lit upayana kuga banci gelah iar sehatna. Bagai pe keluarga si ngadep-ngadep sa tetap sehat, tetap sabar, iberendu rejeki, seh maka cukup kai pe si iperlukan. Dengan pe ersada perarih, dikunelit orang tua singgon dekah sakit, min anak-anak kelaras permain pe, la si dalih-dalihan ngerawatca. Cukup kendu rejekina, gelah na pe erlumba kerina nehken kekelengan, bagi ndube orang tua, nehken kekelengan si payo man anak-anakna. Tuhan ertoto kami man bandu pe, nandangi anak-anak ndu si genduari lit i ruang ICU. Tuhan kam si masu-masu iya, gela ibas kuasandu Tuhan, pengarapan dingin pengendesan geluhna, bagai pe keluarga tetap man bandu saja. Dingin pe ertoto kami, man anak-anak nu si terinfeksi positif COVID, isolasi i rumah bagai pe i rumah sakit, mungkin pe silit i ruang ICU. Tuhan mekuah hatendu, dudurkan tandu si melias man bana, gelahna tetap ia megegah, dengan erpengarapan man bandu. Kerina pe tim medis kubas tandu endesken kami, gelah ia pe tetap lit ibas menjua-jua. Bagai pe kerina ngawan ni perpulungan du ras rayandu, banci pe ipakikan kami kesempatan silit guna ngerawat, menjagai kesehatan kami. Janah tupung kami sehat, ipakikan kami kesempatan silit guna darami surah-surandu. Bagai pe tupung lit ka kesempatan kami sakit, te kami maka labo kami itading kendu, tapi ijaga dengan ikawalindu. Kerina silit ibas kami bas kamnari kap rehna, pasu-pasundu kesehatan ras rezeki kami, pasu-pasundu kerina perbeben kami, gelahna kami tetap ersada ras kam. Keriahan ukur kami pe, mbabai kami tetap rembak ras Tuhan. O Bapa si Mada Kuasa, bangsa ras negara kami, pemimpin-pemimpin gereja du serayandu, kam si masu-masusa. Ermulia kam Tuhan arah kegeluhan kami. Bagi pikrina klasis-klasis, ijapa pilit Tuhan si masu-masusa. Rikut pe kam tetap simbrekan pasu-pasudu, man kerina anak-anak ndu, singgo tetap kendu, ngaturkan perdalinan gereja ndu, ibas modramen, bagai pe ibas runggun-runggun. Terus kubas perpulungan pe, kerina anak-anak ndu singgo tetap kendu, guna ngaturkan perdalinan gereja ndu, kubas tandu endesken kami. Terpuji kam o Bapa rah kegeluhan kami, canah kerina singgo persembahkan kami man bandu bas kegeluhan kami, tama pujin man kemuliaan gelandu. Ertoto kami bas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si Mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tuhan si masu-masu kita kerinana, perpulungan jabu-jabun tabas pak saenda kadung, jumpaka kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sirah. Menjuah-juah.